dutahe nimuze tuzinga dutahe nico gisigaye. uku twaraye mu gisambu ko turashaka amatike. Mugani wa ya ndirimbo ya Bene ngo nimba ari iya Bene na Chance ngo inzira y'abanyabagendwa. Cyane rwose. Tugende kabisa. Hari aho nabonye bane wacu babibaza ngo ngo ile delegation yote ilipitia wapi? Lakini hawa kroshale wanafanyaka ulinzi wala tu ni kuikala mu mabiro klimatize tu. bariya bacu bari mu kugira ngo none ibyo Kongoro yavuze wenda nibyo ni ukuri byo bari bacagendera mu makuru ya Kongoro kandi ntibazi yuko ubu nyine ayaha imbwa zikayanga bo amakuru ku bugufi sniper turaramukanye yamba ufungura mike Yambu mwafura mu bite byanyuze. ni amahoro komera muvandimwe Mukomere turakomeye kandi nta mpamvu yo kudakomera. amashyo sniper Amashongore mwe yego mubyutse amahoro ntacyo tubaye rwose tumeze neza. aho gupfa mwaguma uko nguko pe ba nyiri ibikingi babonetse ba nyiri ibikingi babyisuye. bagira ibikingi babonetse unyibukije nyir'ibyondo simba kare uzi nyir'ibyondo ba nyiri ibikingi babonetse ahari yatangiye kurisha intama n'ihene hagiye kurisha inka. shagiye kurisha inka amakuru ni ayahe mashyashya mwaba mufite muyambwire nimara mbamanurire amakuru hano mwumve Shange rero nta makuru mashyashya mfite. Ariko hari amakuru mu kanya yavuzwe ko n'ubundi hari ahantu inkuba yakubise yabamaze. ntiwumva se ayo niyo nashakaga yewe ndimo ndashaka tike yo gutaha ayo makuru rwose mu kanya nyakandagiyeho amakuru ese batayo bamwe abantu bangahe sniper? Batayo biterwa n'uburyo abasirikare baba bapanze kandi biterwa n'ibihugu n'ubundi kuko buriya ibihugu biterwa n'umubare kuko ibihugu ntibigira imibare y'abasirikare bangana. Ebana ngo babarashe harokoka abantu babiri. Boston ubu muranyumva njye neza cyane turakumva cyane asande cyane urumva ayo sniper avuze nayukuri kwa murima regime yarayikubiswe yose ubundi batayo iri hagati y'abasirikare 300 n'igihumbi. So urumva rero ese batayo na regime ni kihe kinini? Regime nini cyane. Regime ifite amabatayo ngira ngo ya regime rero yose ngo niyo bakubise harokokamo babiri. Kuko urumva ni ikigo barashemo. Urumva rero bapfuye ari benshi rwose. wa muriro nanjye nawubonye pe Boston vuga mvuru yaha uvuge mvuru yaha neza. Masisi adufitiye amakuru. Masisi ngaho zamuka utubwire turiyo nawe zamuka. Masisi hari amakuru dufitiye se? Habari ya asubuhi. Njema habari ya asubuhi. Poa. Nta makuru mfite pe. Ntabwo nari nzi hano ngo muyambe. Kwa murima kere barimo barafata mukondo wa Josi. Nta murundi bari gufata se mateko. Umva ngo murajyamye ngo ntimujyame mukondo wa Josi. Ariko nevagira isoniye baryame mukondo wa Josi. Ejo bundi bakupise ibikamyo 3 byuzuye guhera hasi. Bosto ujya uryama koko wakangutse ryari nicyo kibazo. Ntago naryamye muvandimwe ni ukuri mvuye naraye mu kazi. Hanyuma rero amakuru ngo kwa murima bakubise umurundi. Kwa murima baribo barabakubita mukondo wa Josi wa wundi bababwiye ngo ntibawuryamire bawuryamiye none bagiye kuryama muri Kongo barananiwe kuryama iwabo ati ntimuryame mukondo wa Josi
ariko sniper ko azamutse yarababwiye nkaho ngo yaradufitiye ngo nta amakuru kuryama sniper nta akaba kuryama agiye gutya umukondora zosi umukondora zosi umukondo wa zose ubundi ni iki umukondora zosi ni umukondora zose data we sha mwarasomye koko njyewe numvise avuga ngo sha, nta kuryama mukondo wa josi ngo ni umukondora zosi mbayahaga yarayavuze ngo bajye abasore bari hajya haruguru ngo bajya ngo kugira ngo bashobore ngo mugomba amafunzo ahagije n'ibikoresho bikwiye kweri ariko se buriya koko bagiye bareka kubeshya abantu ibikoresho byarabuze koko byo kubarasa biriya byose se badutiza ntabwo ari twe baba babizaniye ahubwo iriya mbunda abadede bataye ngo ifite agaciro k'ibihumbi 100 na bingahe harya by'idolari. Erega ziriya zose nizo gisegeti abahereza. Ibyo wabibaza Brafo November na Sniper iby'amabunda ngewe wapi kabisa. Noneho sinzi aho mbonye amakuru ngo connection za Baraka za Fizi hose bayigize bahise bayica. Bagomba kubanza kujya kuri pironye bagakuraho insinga. Iyo babakoze akantu niyo twakabahita bayica kugira ngo babazare babanza bagashiririza insinga urumva. ngaho munsubize abano badede bahatwa umuriro umunsi ku wundi ko sebuja yababwiye ngo nibadafata minembwe ntibagatahe bahungira he bahungira he. yaravuze ngo inkotanyi ngo turazinanye ngo ziratuzi ngo ziratuzi kweri ngo bajya ngo ntibazobabeshe ngo bujya mugabo ave kwa Mutuana. Sniper we Sniper mwana wa data ariko yatekeje pe ngo inkotanyi ngo baraziranye ariko nayo ahantu nivari yamenyeye inkotanyi pe uzi ko mwigana kugira ngo niwe neza zirimo kumva bihasla mutinga bihasla mutinga turi kumva amabanga hafi yego Sniper uravuze ngira ngo niwe neza uri kuri space kabisa ngosh ajya hoho ngo gose ngo inkotanyi ngo turazinanye ngo muragenda murababatse ngo bijya mu Kirundo ngo izina mu Kirundo ngo hano ryaturutse ngo niho yababwire ngo ntibaryame mukondora byose Zeja wakwisha inkotanyi nubwo warigondora nubwo utarigondora zakwatatse ko ari hahandi bari konyagura bakagira uriya mugabo koko azi ibintu bya comedy naramwemeye ubundi urayakwepye kariyeri yiwe ntabwo yagombye kuba yaragiye muri kariyeri ya comedy hanyuma rero amakuru rero nari mbyutse mbashakira mbaga wa mama ngiye naraye ndi gupagasa ni amakuru yangezeho atari amakuru mbarirano y'uko kwa Murima rwose bahuye n'uruva gusenya abasaza bari bakenyeye umusozi ejo bundi narabibabwiye muri space ndababwira ati kwa Murima baraye abasore baraye bakenyerereye hehe bakenyereye mu rukenyerero niko navuze abandi batese rukenyerero ni hehe ahandi nyine bakenyerera igitenge niho bakenyerera rero bari bahakenyeye bana ninjoro kabisa ijoro ryake ryejo nta nubwo ari iri joro ryaraye rikeye ni ijoro ryejo bahatimbaguye wumve ngo bahatimbaguye abari bahitegeye nibo batanze amakuru batiye baba wereje imirashize yose ariko noneho narumiwe uziko ntazitanera za ntumwa uziko zicana umuriro ukakamwa atsa umuriro ebana niba babyita ngo ni teresha ukajya ubona nk'amatoroshi n'ikiguruguru niba uzi ukuntu bacanaga umuriro nk'ahantu ku kiriyo ukaza ubona ikombe
cyangwa nk'ahantu batwitse imbara. ahubwo uriya muriro nawubonye muri California utwika imisozi ntabwo Urabona uriya wa muriro muriro wo muri California neza neza niko byari. Njyewe nabonye akavideo ariko kari kamaze ejo karahiwe, ariko kubera ko bari bakase connection ni nkaho bari Boston kara batarabimenya. ntabwo ari nka wa muriro wa California, ni wa muriro Bibiliya ivuga umwe watwitse Sodoma na Gomora. cyangwa watwitse cya kigunda munsi yari agiye kwinjiramo ati kwetura inkweto zawe ayo makuru arahari. Hanyuma rero andi makuru mashyashya iyo noneho nta nubwo arakoza n'ibirenge hasi, aka kanya tuvugana intare nshyashya n'amadubu mashyashya, imihini mishyashya amavuta mashyashya bageze ahantu bita mu Gitoga. Utazi mu Gitoga nahambaze ngo ni hehe? Mu Gitoga nahagana. Mu Gitoga ni ahantu uca Bukavu ukamanuka Nyangezi ukikubita aho bita Kaziba ukazamuka Shangwe, niba ari Shangwe niba ariko babyita ntuza Kangwe. oya apana kuri Kangwe reka uva Kaziba ujya aho bita Kigubi, ukava Kigubi ujya Kizuka uzamuka Kitoga. aha umusaza rero akabahaye mapu. Nuko nguko niko byagenze. Ntago baciye inzira ya Rurambo ya indi isanzwe ya Kaziba uhita uzamuka ujya Rurambo, baciye aho hirya sniper avuze aho hirya. Nanjye noneho hancanze Aho mu Gitogaga niho ko ba Boston. mu Gitoga rero ngo bamaze kuhakandagiza imihini mishyashya, boots nshyashya, amavuta mashyashya, ingofero nshyashya. Ni ukuvuga ngo kandi ari hatuye umusaza wanjye bita Kayitani. wamutoye Kayitani ni hariya izi ntare ko zitamereye neza Gisegeti. Amfasha gisegise ngewe ikintu maze kubona ubundi ahubwo nuko batazi, ntago bari bamenya ibanga ry'urukingo bano bahungu bafite. Ubundi umuntu wanyoye amata ntagira ubute, nta kintu gishobora hari urukingo bafite bari abarezarindo na FARDC badafite. uzi ko batitira bagapfa. Rukingo rero uzi ko batitira bagapfamwa. Ntago waba muri Rambeho ngo ubeho reka baratitira. Noneho ngaro waciye kuri Ruhuha, aho bita kuri Ruhuha ni ahantu hari nka kilometero imwe cyokoza Ruhuha cyangwa ebyiri, sinzi ko zirenze ebyiri pe. Ni akantu k'agatopu kitwa Ruhuha. Ni ukuvuga iyo urenze agasozi ukagera kuri iyo topu wigenda nk'iminota itarenze 15 cyangwa 20, ariko uwa bahati mbaya aba yamaze kumanika inkweto hapfiriye. Bariya abantu batanyweye amata bahaguye guhera kera barazaga rwose agahuza amenyo bakabona umuntu azinze umusambi we aritse hasi. Ubu rero tuvugana intare nshyashya. Iyo mvuze intare nshyashya ni imigunzu, ni ukuvuga ngo ni intare zitarinjira ishyamba. Mbese ni abasore b'intarumikwa bavuye ku ikoze. Nuko data abasore b'intarumikwa nibo bahageze hariya, bashitsi iwacu bahurutse mu Gitoga uko baricaye kandi bari abajama principe. Avandi yarababwiye ati muzi ko nta mafaranga tugira kugura imbunda. Ujye umenya ko isasu ryawe rigomba gutahana intwaro. ariko bariya basore baranshimishije we. Bari abasore baranshimishije. Nari numvise amakuru yabo. Ari abasore bagenda rero nk'intuza, bagenda nk'inyenyeri. Urabona hari igihe ubyuka ureba inyenyeri iri hejuru, wakongera kubyuka ukayibura ukayirangiriza ahandi. Buriya ntabwo iba yagiye, yindi iba yatwikiriwe gusa. Bano bari abasore numvise izi ngabo amakuru yazo hashize icyumweru. Umuntu wese mbajije akambwira ati Boston wabajije menshi, noneho aya ngaya ntayo tuguha kabisa. Mwakabyara mwambwiye ko nzi kuko zihari z'amarere zitagomba kubura muri iyo misozi. Ati wowe baragiye biyunyuguza utuntu twitwa mayimayi, twari tuba ahantu hitwa Imuhuzi n'ahantu bitwa Ntuza, ahantu bita kuri Muziba. Ejo numvise audio sinamenya amakuru hakiri kare ku manywa
numva audio y'abanyintu. Abanyintu rero nibo batuye mu Gitoga. Abapfurero ubundi abapfurero nta nubwo baba barugura abapfurero babepfo aho bita kuri Gatobwe hariya nyine aho bita mu cyo hagati mu Gituza hanyuma ukamanuka ukagera ku muhanda, ariko ruguru ni abanyintu biberayo. Yavuze ikinyintu uwo munyintu aravuga ngo baba data we ngo ba bandi ngo b'amaguru maremare ngo baje. Babandi ngo bano b'amaguru bajama wumvishe baratatse batangiye kohereza uturi kodi bano bapfurero ukamenya ko babakozemo, kandi ubundi aba basore bo bajya bavuga ati ubundi twebwe tubangamirwa na ba fande batubwira ngo ntitube turetse, ariko batwemereye bakatubwira ngo ebana nimukomeze twebwe twava hano kwezero twarara baraka. urumva igisirikare ni amategeko. Igisirikare mfite nayo ngayo, hari butsi shasha ejo ziriwe gusa zitema umukero, ziriwe gusa zikora mu banyintu barapije ngo bajya b'amaguru maremare ngo bageze kuri Muziba ngo batwitse utuzu ngo nkatungahe ngo nahariya ngo batwika utundi ngo impuzi ngo ariko ngo ntitwobareka ngo batambuke ngo batambuke se basaba inzira. Ntabwo baza basaba inzira bariya bagabo. Ariko nabonye ukuntu bano bajama ba Lawrence na ba Manzi Morale bari bafite hariya Minembwe, ukagira ngo nta brokisi yigeze ihaba, mbona ukuntu abaturage bishimye. Navuga ati ibyo ari byo byose aba batipe hari ijambo basize bapromesinze bano baturage ku buryo ya delegation nta kuntu ushobora kumbwira ngo delegation ingana kuriya mu gihugu gifite abakoroshare bangana kuriya ngo ntibamenye ibyabaye, ngo ntibamenye aho baciye ngo kugira ngo bagere mu Minembwe, kandi ntago bagiye n'imodoka. Ngaho ibaze nawe rero baracyarimo bibaza ngo baciye he kandi barasubiyeyo barageze iyo bagiye. Sinzi ko hari umusirikare wongera kubabwira ngo barajya kwataka ngo M23, simbizi kabisa. Ese wumvishije ama audio y'ubushize koroshari zirimo zivuga ngo ati ubu ngubu twamenye ubwenge, kuzongera kutushuka ngo turajya kurasa umuntu witwa ngo ni umunyarwanda, niko bavuga. Reka atedayeri nta nubwo tukigiye tubita abanyarwanda tuzaba tubita abanyamurenge, mwaratubeshe. Ati kuko ibyo byose tugira akaga kenshi iyo tubise abanyarwanda. Ahari wenda reka duhine dusubire ku kinyamurenge. Ayo ngayo niyo makuru numvishije niyumviriye njyenyine. Je nkunda kuvuga amakuru numvise mu kanwa k'abakoroshari. Uyu munsi nshaka kumva amakuru Karonji ari buvuge. Karonji rero, Karonji ntabwo atuje. Urumva ni nko kuvuga ngo ukeneye kumva amakuru ya ntuza ya Munigantama, no kuvuga ngo ushaka kumva amakuru ya Mbayahaga, kandi urabizi ko Mbayahaga ari mudomo gusa, ni ongea nta feri agira, ariko ntago ashobora kubona amakuru. Erega bariya bavuga iyo hari agahenge bafite, ariko ubundi iyo bataje ngo baje bice abantu, banyage, batwike, bangize, ntago bavuga. Reka da, ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo iyo batavuze inkota iba yabahindukiriye, ariko bakigufiteho inkota hejuru baravuga mamake na mama. Bashobora kuvuga umunsi ukira, bashobora kuvuga bakavuga n'ibitavugwa. Nicyo gihe usanga Kongoro yashajije imigeri ngo bafashe Minembwe, kandi buriya ni umuntu uba wamushutse akamubwira ati we Kongoro vuga aya makuru, urabizi kuko ni wowe kaganga nuvuga amakuru. Cyangwa bayamubwira akayatuma akajisho ejo bundi yaravuze ngo iwe ngo azayigererayo ngo bafite amakuru ngo y'indani kwande ngiwe ngo ntiyobona umwanya ngo wo kuzoza avugana ngo n'aba bantu ngo bibefo bagane, ngiwe ngo azavugana ngo n'abantu ngo
nyine ngo bavugana ngo n'ibifi ngo binini ibifi ngo njyewe ngo mbabwirize ukuri ngo ntimuzi ko ntazambabesha bakamabikiriza ngo mbahaye iminsi 3 ngo bariya baha babyina mbere y'umuziki ni ukuvuga ngo uyu munsi ni uwa kabiri ngo ejo bundi ngo zumva baza birizwa hano ngo ku ma space ngo nta n'umwe wafungura space uyu munsi ni uwa kabiri rero nkeneye kumva amakuru bari bufungure baborojoka dore ko havuze Makenga. bihasla humeka turi amahoro humeka ndashima imana n'amadubu n'intare nabonye intare nkuru muri zo pwezero. Ayo niyo makuru mashyashya nanjye nabonye mu byo nabashije kubona. Nabonye afande bya mungu pwezero ahihagarariye ku cyapa hari original ntago ari pirate kabisa, ayo niyo nyayo. Yari yihagarariye pwezero, areba ahagaze ku ndake, arimo abwira abasore ati mugire neza mukubure n'udusigaye, ahandi uwo mufata ntimumwice mumunzanire rwose araba umuntu muzima. mubaze amakuru. nicyo kibazo ngewe njya nange gisirikare ukuntu bajya babafata ntibabahe ba nyina wa niyo mpamvu rero sasa uri umusivile ndi urumva. umusivile kabisa akandi hari ikintu mwabajije ngo mbese rejima igira ingabo zingahe cyangwa batayo. Ubundi rejima ni bataye enye, ziba ari bataye enye zigizwe ubundi ingabo zari zigize brigade bahinduyeho gake bongeramo kampani ya sapoti bayita rejima. Ariko iyo ugiye kureba usanga muri FARDC izo kampani, hari kampani bita ngo ni ya sapoti, iyo yose bayita rerika. Ni ingabo ziba zarapfuye, harimo ba generali barapfuye bakayobora barapfuye, abandi bakaba komanda bataye barapfuye, abandi bakayobora bakitwa abayobozi muri leta bari muri AFC. oya muri make turiyo ni ukuvuga iyo bavuze nyine ngo rejima njye nkeneye umubare mbese ni nk'abantu bangahe batsinze hariya kwa Murima rejima kuko rejima yose yapfuye harokotsemo abantu babiri. Uwo wumvishe wari kuvugira ku kari kode mu ijoro arimo gutanga amakuru ni uwo warokotse na mugenzi we wa Kajorite. Ubundi kampani ibifite hagati paratuni ibifite abasirikare hagati y'abasirikare 40 na 45. Kampani ikagira paratuni enye ariyo zo eshatu na hedikota ikaba nayo ari paratuni. Ubwo ni nk'abantu bangahe mbese ku mibare? Ubwo nyine nakubwiye paratuni bari mu basirikare 40 na 45. Ubwo nawe urahita ubara paratuni enye ni bangahe. Barimo hagati y'ijana na 20 n'ijana na 35. Oya tubwire batayo, dushaka kumenya batayo, ahubwo batayo igira abasirikare bangahe? 800 batayo nayo igomba kuba organique, ibifite kampani enye, kampani eshatu na support. Nyine kampani igira abantu abasirikare bangahe nibo nshaka kumenya. Muri 45 ukabara paratune eshatu, ubwo urahita ukubita umubare na batayo nuko uri buzamure. Tugereranyize tubwire ngo ariko namwe mwagoye turiyo yeme umuntu iwe karatubarira nyine kutubarira n'abarega ntago uri kubyumva ari kubibara mu gisirikare kandi twebwe dutandukanyirize kampani na paratuni. Umbwire ngo paratuni igira abasirikare abana nyine mwebwe kampani umubare utajya hasi. Ubundi ibi ari abasirikare 115. Paratuni bifite hagati ya 40 na 45. Nyine nkakubaza none batayo kugira yuzure bifite kampani zingahe? Ibifite kampani
eshatu. ubwo ni 300 mbese niko ushatse kuvuga ariko gutya. niko na nuza yari yatubwiye, niko na sniper yari yatubwiye. Urumva rero babasirikare mbese ubwo babara nko muri 100 no kumva bashyiramo n'abapfuye n'abahari n'abatorotse mbese byose babarira hamwe. Uretse n'abapfuye n'abagore n'abana babo Aya bose barababara nabo badahari. ariko ndi kukubwira FARDC uko ikora. Ni ukuvuga ngo umusirikare, niba umusirikare ari komanda akaba afite yandikisha umwana we yaba n'uwavutse uwo munsi akamwandikisha, uwo mwana akajya ahembwa nka rerika. Ariko ahembwa mu izina ryanjye na watorotse cyangwa njye wapfuye kubera ntago biripotinga. None kandi ariko iyo bagiye kubarantuza ibyo byo ndabyumva neza. Iyo bagiye kubara parade state ni ukuvuga ngo nawe bagaragaza umuntu uhari. Ubwo ayo mafaranga natwe twayahembweho kandi tutarimo. None kandi ubwo ni ukuvuga ko hapfuye nk'abantu 300 wenda na 80 gutyo. Ariko ugiye kureba nabo bapfuye 300 cyangwa angahe, ushobora gusanga abasirikare nyabo bapfuye ari nka 30 abandi kandi bavuga ngo ni regima yose yapfuye. Nyine iyo ugiye kubara regima ariko kubera nta baba barimo urumva ni nka 30. Usanga umuntu yitwa ngo ayoboye batayo ariko afite abasirikare 80, abandi bose ari rerika, ari amafaranga akubita ku mufuka. Abasirikare bo muri Kongo sinzi n'impamvu badakira abashenerali. Aya nta kibazo nubwo baba 5 ariko bakaba bagabanutsemo, nta kibazo. Nabwo Imana ishimwe, gusa twahombye. Nabonye Katanyamiri kubivuga ngo bapfuye ngo bashize, nahibonye iri gusa ngo mon colonel ngo mon commandant ngo frani. ahubwo nkeneye kumenya ko host avuze ko ntuza hariya bageze Gitoga. Buriya ni ukuvuga ngo za Muhuzi zavuyemo kuko ntago bagera Gitoga. Urumva niyo binutse Muhuzi. Ubundi hari uburyo bubiri bashobora guca Muhuzi mbese bagaca za Muhumba, noneho bakazamuka baca za Muhuzi iriya mu Bibira bakazamuka kagera mu Gitoga. Urumva baciye n'ikangovu. Ariko hari n'abashobora guca kuri Muziba, noneho ariko akenshi bagomba guca Muhuzi no kuri Muziba aho hombi, kandi aho hombi hahora mayimayi iteka ryose. Uwo wabivugaga rero ejo ni umumayimayi wo muri Ntuza, ngira ngo nuwaza kumwite cyangwa ikangovu hariya cyangwa w'imuhuzi ndani, kuko yaravugaga ati ati babandi b'amaguru maremare ati n'amazuru maremare ati baje rwose, ati bageze hariya ahantu bita ati kuri Muziba bamaze gutwika, ati kuri Mukono. Urumva biriwe barwana kuri Mukono ejo nibatare ejo bundi kuri Mukono nimbari na hehandi aho ngaho ni mu nzira uva mu Rurambo ugana za Gitoga ukomeza nyine za Gatangiriya hirya za Muramvya ukomeza na za Bijombo ukomeza iyo ngiyo za Kabara ujya na za niriya muri Ntuzi mu Minembwe no mu Mibunda nyine. Ariko noneho iyo ucega Muhuzi urumva kuko nta aduyi yarari hehe, abari hariya mu mashyamba yinuka ava epfo za Rubanga za Remera aho ngaho nyine za Kidote mu mashyamba haruguru aho ngaho niho baba bese abari hagati y'iminwa nk'amenyo. Ni ukuvuga hasi bafande baba bahari ku muhanda bawugenga neza, ikirere bagifite nubwo badashobora kuba bari ku butaka. Hanyuma hejuru nabwo barahari. Hanyuma hagati yabo n'ikaziba hagasubira hakabinde hagasubira kandi hakaza bwaduyi bwo kuza nyine kuza gutega mu mabariyeri ibintu nk'ibyo ngibyo buwambusha ubu upfuye bakarasa ubusasu bari hakurya nk'iriya. Ubwo ngubwo bagahita birukanka bagana mu mashyamba. Noneho
abaciye za Muhuzi rero nibo baserutse za Gitoga, kuko ntago baturutse mu Rurambo, baturutse za Muhuzi barakubita barashwanyuza. Ejo rero bari babiteguye Muhuzi, bishoboke ko babaye inzira batagize icyo bakora, kuko baramutse babitanze rwose kaba kabaye. none Boston Yego, ni ukuvuga ngo izi ngabo zacu ziri aho ngaho mu Gitoga, ni ukuvuga umuturage wa Rurambo arashobora kubona sapoti yabo, cyangwa se hari agahenge wenda ashobora kugira kubera ziriya ngabo z'abarundi zahungiyeyo zirimo kujengayo? Harimo distance ingana gute mu Rurambo? Mu Gitoga ni mu Rurambo ubundi, ni mu Rurambo, ariko aho bita mu Rurambo nyirizina ni nka kuriya abantu bazi ngo mu Minembwe, abatazi iwacu bazi ngo mu Minembwe niho iwacu twese. Yego. Kandi Minembwe hari abatayizi, nkawe ushobora kuba utayizi cyangwa njewe. Amakaritiye sinyazi, ariko nagaze mu Madegu iwacu, ubundi ni kuri Igakenke. Mbese ni nkuko uvuga ngo Igakenke no kuri Nyabibugo. Aho ngaho simpazi. Ni ukuvuga ngo rero wowe uri umunyaminembwe, ariko wavuyeyo ukiri muto. Nari muto cyane, utahazi. Ariko 2014 nagezeyo. Kuko iyo karitiye uvuze ndumva ariyo mu Minembwe. None distance iri aho ngaho mu Gitoga no mu Rurambo hariho zira famiye, hariya Kongoro hariya bakunda kwita mu Rurambo nahitwa kuri Gitavi ni Gashamba. Aho ngaho niho bakunda kwita mu Rurambo. Ni ahantu ushobora kugenda ko nahagiye se, reka ndahimenyera njenyine, nahagenze inshuro nyinshi, kuko ntabwo wagenda. Kandi urumva rero iriya deportation Barundi bashaka gukorera bari abanyarurambo ishobora kuba fair. Ariko Busto ni nk'amasaha nk'atandatu wenda ku basirikare, nk'atanu baba bageze, habe n'atanu baba bageze. Karame, kuva za Muhuzi kugera kuko hari kuva Muhuzi hari isoko ry'inka ryabaga aho bita Kizuka. Mu Kizuka. Kuva mu Kizuka kugera Kigubi ni amasaha, ni nk'amasaha nk'ane atatu n'igice gutyo. Kuva Kigubi kugera, ndikumva birukanse rwose. Baraguruka. Urabona twebwe iwacu kuko abantu bamenyereye kugenda, ubundi hagendeka. Uzi ko Muhuzi no mu Gitoga abanyamuhuzi baremaga isoko yo mu Gitoga yo kuwa gatatu, bakongera bagataha iwabo. Ariko ni amasaha hagati y'amasaha 8 n'atandatu. Ni kure bagenda amasaha nk'atanu. Ni ukuvuga ngo wowe na turiyo muri abadezata, usibye njewe na bijabo nitwe basaviri. Oya turiyo se, kurumva turiyo si umunyagitoga, njega ndi umunyagitoga. Ariko nawe nta muntu uzi umenya turiya duce atarabaye umusirikare nyine kaba. Ese ubwo n'iki ko mpavuka? Oya, niba utanahavuka, niba waranahagenze ubwo nyine wari uri mu kazi. Erega ndi umwuzukuru wa Kayitani. Ariko nkanjye umusivile na bijabo dushobora kuba nyine ari nko kwiga histoire bushaje. Wewe bishobora gutwara iminsi, kuko gusa ko ndagira amatsiko distance iri mu Gitoga no mu Rurambo. Umva nkubwira ukuntu bimeze. Iyo uvuye mu Gitoga uhita ushaka kuja mu Rurambo, hari inzira zibiri, hari inzira zitatu. Hari inzira ufata ukajabuka ku Kijojwe ukagera ku Murambi, wava ku Murambi ukagera za Bipfubusa aho ngaho hafi ya za Gashigo. Ico gihe ugahita ukomereza hehe kuri Mukono. Kuri Mukono ni urubariro, ni chaîne de montagne ireba hehe
ireba uruhande urwo ngurwo rwa za gahuza havuga ariko kandi ntibiba bigihuye uba wasa n'uwagiye imbere kandi wabisize nk'inyuma za kiriri uba wazitambutse noneho uri kuri lake yitwa lake Lungwe niba uzi uyumva ni lake y'Inyaceja iyo utambutse Inyaceja uhita winjira kuri nuza kuri mukono ni urubariro ni umusozi umwe ugenda ukagenda kuri urwo rubariro nimba uziri iwanyu ukuntu Boston we hateye naho nagusuhuje yambu cyane yambu mu bijabo mukomere ni meza mubyukanye ni amahoro kabisa ko utuzukije ku muhanda reka mbanze mbaheze mapu data urakora neza kabisa jewe turi kumwe yego ariko muri ino minsi mbaye nkuyemo isogesi urazi tuzi gukuramo isogesi wowe ico bivuze no kuruhuka no kumira kuka iki ni igihe twebwe tuba twabonye cyo gukuramo isogesi kumira kuka amaguru akabanza agafata kuya mwaragenze mwarakoze Ya, cyane rwose kuraje kabisa turi kumwe turakomeza tubakurikira yego asante sana ni karibu cyane hano twari tutanga update yo ku bintu bihagaze hanyuma rero wagwa ni ukuvuga ngo twirwaneho iyo uvuye aho uvuye mu gitoga aho gace kahembwe aho ngaho gaca kuba ibijojwe aho ni nk'iminota 10 n'ingahe kera ubu hashitse ku murambi ni nk'iminota nka 40 n'ingahe urumva no nyine mu nibwo gitoga kugenda uva mu muhanda winjira mu wundi uzamuka agasozi wika kuzi mwenda ngushushanyiriza uko ugenda uhava wava aho ngaho ku murambi ukageraga zabipfubusa ni nk'isaha n'inusu cyangwa 2 cyangwa 3 ku muntu utazi kugenda hanyuma ugahita ukomezaga noneho za Nyaceja wagera Nyaceja niho haba lake yitwa lake Lungwe ni inyanja iri aho ngaho nyine inyanja nayo ntabwo nta nyanja ya artificiel iba muri Kongo zose ni ziri naturel ni ibintu Imana yaremye biri aho ngaho hanyuma ugakomeza rero kuri mukono ni ugenda umwanya munini n'urubariro ugenda umwanya munini ukagenda rukagushitsa ngira ngo nimba ushika za Kabembe sinzi amenye uko uza winjira mu muhana wa Gitavi aho uza winjira irembo uko ryitwa ariko uhita ugera kuri Gitavi rero niho haho mu Rurambo wumva ni nk'amasaha 7 ukuvuga wa Rurambo nayo igira Gitavi igira Gitavi ikagira n'agashami Rurambo nyirizi niyo bavuze mu Rurambo ugomba kumva mu Kigarama igashama no kuri Gitavi ahandi n'utundi duhana turi iruhande nko mu Ngoma za Gashararo ukajabuka kandi ukaja za Ntuze hariya ni gute hitwa na ese tugira ku Kibundi naringiye kuva mu Gipopo ku Kibundi noneho ugahita ukaruka hino za Nyarurambi no kwiremezo aho hose ugakomeza ubageze mu bijojwe aho bita mu bijojwe muri mu Kanani haba n'uruzi rwitwa Kanani ukinjira za bijojwe hari ya Kadezi hari ya Sepake ya Magandi ukaza aho bitwitaga kwa Muhaya naho mu bijojwe mpavugana kwa banza mu ise wa Ntuzu y'unguyu Nyundo kwa banyundo y'unguyu warakagara iwe na Rugari sinzi yo yagiye iwe yakuye makiwe Karenge vuga ni wa mu bijabo ngo yambuye isogesi nawe yabaye yambuye ikirato aho niho iwabo ukambuka mu Bibangwa wagera mu Bibangwa noneho ukagera za Kamidoki kwa ba Simbakari za Kamidoki bava za Kamidoki umanutse Bibangwa nayo igira imihana myinshi ariko hari na za Gifuni wasize na za Mibande ku ruhande nizo zerekeye niyo ziri hejuru yo mu Kidote ni Remera urwo ni urubari uri mu Ntuzi mu Mivuri aho ngaho mu Gifuni ubu uri ku rubariro rw'Iremera naho bita mu Kidote ni hafi aho ngaho hanyuma uzumanuka ni nk'isaha 1-2 uba witse mu Iremera cyangwa mu Kidote iyo uvuye hariya za Mivuri hanyuma mu Bibangwa hariho za Kuibijige harimo mu rya Kamogo hariho za Nyabujeje hariho ku Mushisha hariho ku Muramvya hariho ku Kabonero hariho mu Mazi abiri
ahubwo za Nyamarogwe hari iyo ngiyo kwa Simba kandi navuze Mukamidoki uba ugiye kandi urubariro rwo kumanuka uje Murenge aho bita Murenge nyirizina. Umanutse ku musozi witwa Kagabwe cyangwa ukamanukira ku musozi witwa Nyakamana uramanuka ukikiraho bita ku Ruturiro ni mu Wapfurero ni umuhana wo ku Gitigarwa ariko witwa ku Ruturiro ujabuka mu mihana y'Abanyamurenge rero yitwa ku Gitigarwa. Aho ngaho aho hose niho bita Murenge za Mukonoshari Imurenge nyirizina aho ngaho niho bita Imurenge. Hanyuma niho kuri Gatobwe kandi irorero uciye za Kamidoki uraja kuzakiryama ukomeze za Rukuka ugende za Murambi bushitse kera mu Gitembe nugera za Gitembe kandi Gitembe buhaje nko kwisiga kaha iburyo usubira mu Gitoga ugere za Marungu. Mu Marungu rero niyo biti Gahororo kandi Gahororo hariho za Marungu hariho za kuri Mugono hariho kuwa Birindiro hariho kuri Nyakamungu hariho za Ntuze. Ni henshi cyane ni henshi ukazamuka Nyankware noneho Nyankware wayizamuka ukarengera mu mazi ukaja mu mazi noneho iyo ugiye mu mazi uba ugiye kandi muco hagati gasasa mu Gatanga ugenda mu Gatanga ugaseruka za Masango ugaseruka aho ngaho za Gihuha ukagenda za Gatoki iyo mihana yose ukagera za Nyawaranga ko ndagenda mpavangavanga ku Mugeti za Nyagisozi Nyakirango nako za Kanyaga nahavuze ni ukuvuga ngo wageze ku Ndondo already. ko nayijagase za Kajembwe aho hose ku Muramvya za Gihuha aho hose haba hegeranye ugakomezaga none ugatambuka ukaja za Canzovu wagera za Canzovu ugatambuka ukaja hehe za Bijombo wava za Bijombo ni uca za Hwehwe ukagenda neza ugaruka ku kabara ko kwa Muhebera ukagera iyo ngiyo wagera za kabara warenze Mucakira iwacu ni Mucakira ni henshi haruguru yo kwa Bamubijabo ni kwa Bamubijabo waba Mucakira wacurikaga ino ugeze ku kabara ko kwa Muhebera iyo ugiye iburyo uja mu Mibunda waja ibumoso waje imbere ukaja mu Mikenke waje ibumoso ngira ngo ukaja mu Minembwe ngira aho ngaho sinohamenya cyane abanyiraho barahazi. Hanyuma aho nzi nukwikonera uvuye ku kabara ko kwa Muhebera uza wikubita muri Rwerera ukajabuka hakurya nimba ufata muri Ruhemba ukikonera ukamanuka ukazika za Nyabihoma iyo ngiyo ukagera za Mibundaganda nageze neza harya mu Turambo no mu Gipupu kuri Njanja Gipupuga kandi irasubira ugeze kwa muzehe Muhire kwa Muhire kuri Njanja neza uriya ni data wacu Muhire iwanyu ni kuri Njanja oya ni data wacu waranagaza nje kumuramutsa voilà aho gahandi ho sinahageze henshi ariko aho nageze mu Mibunda naho mu Gipupuga kandi ubugiye kwinjira bya bibira birimwo ibarabara iri iwacu habamo amabarabara usarire umutima bimenya ko hari amabarabara ariko warahaba hari nageze 2014 yarashaje nyine inka zazinyuramo n'amamoto hari umuhanda za Mukururuzi hari umuhanda uca mu kibira kandi iyo uciye muri ico kibira userukira mu Gipupu uvuye hehe uvuye za Gatanga uzama winjirira neza muri Nyabugera iri Mushojo iyo ujabutse uruzi rwa Mushojo uvuye muri Kigurwa uvuye mu rubuga uvuye iwacu mu Gitoga ugakonkoboka ukika muri Ngiga niho twageza duhinga ukamanuka ukika mu rubuga ya Ndegu ukagenda rubuga ya Kigarama y'isoko ukagera ku Mashuza amazi yaka umuriro wokotsamo ikigori kigasha ucumise ku gati ntiwoyihwagira abashushe cyane ariko hari naho ari akazu yaza urumva abafatanye n'akonje yose. Hanyuma iyo ujabutse ku Mashuza rubuga yepfo itugera muri Kigurwa wagera muri Kigurwa ukikubita Mushojo ukubita muri Mushojo n'uruzi rwitwa Mushojo ukama ujabukaga noneho muri Nyabugera ugashinga Nyabugera ikibira cya Nyabugera nico kiserukira neza giserukira hariya mu miyaga mu Magunda. Hanyuma iyo udashatse rero kuzamuka gutyo ngo ugeraho mu Maheta uzamuka urenge uzuca mu kibiri iburyo ukinjiraho bita Makenda ni ikibiri ushobora kugenda iminsi 2 cyangwa utazi kugenda nyine ni myinshi cyangwa umunsi wose
Makenda iyo uciye muri ico kibira citwa Makenda kirimwo umuhanda wasibamye. Uwo muhanda uragenda cyanyeretse kuko kiriya gihugu abakoroni bari barakijagaza. Iyo ugeze ugiye kugera mu Gipupu hari ahantu urwerera ica iriya iba yaravuye za Kabara iriya ruguru igaca iyo mu kibira tumba zizije iramanuka neza yagera epfo ikaba ari uruzi runini cyane ruteye ubwoba urebamo gutya ukaja kwitura hasi, ariko bahubatse ikiraro cyiza cy'imodokari cy'ivyuma, ariko Kisekisi yamenya amakuru kw'ico kiraro gihaba abarakirashe kera gusa ndiyokibona kiba mu mashamba, ariko nta naco kitumariye kiri mu ishamba azarasi biri muhira bigaragara. Hanyuma rero ukaja mu Gipupu ndahazi rero, aho mu Gipupu niho umanuka ukikaga za Rinjanja, washaka ukagenda ukaja za Nazareti iriya ruguru ugakata ukagenda nzaho bita muri sanse nzaho bita ku murambi wa Mibunda kwa Kadiga, inzi mu Bijanda, inzi Rungurungu, inzi aho bita za Mimbililo, kera twamanutse mu Rurenge Embetatu, tunzaho bita za kwa Kagembe, inzaho bita za Nyamiseke, inzi kuzunguruka ukagenda ugasubira ugaseruka ku kibira citwa Bwenge, niba ari Bwengwe niba ari Bwenge kibiri inyuma yo mu Minembwe, uza kandi ukazoseruka ku Monyi. Ntakuntagise tiwumva ko nza ahantu urahakubaguye warahagenze kabisa. yeah, bavuze nka Siri yandi yo muri GPS ni uko izigenda neza ahubwo Siri zoguheza akazi nitugera iwacu. Boston ni gute uva mu Gipupu ukamusimbukira ku murambi wa Mibunda utararuca Imaranda cyangwa ngo uce mu Bijanda ngo navuze ngo ukamanuka za Gipupu washaka ukikubita za Rinjanja hariya cyangwe ukaja Imaranda cyangwe ukaja Nazareti ugomba kuzaza uci iwacu kwitara hariya mu isoko kwitara aho hagara utaraca kwa Chef Muhere cyakoze ko kwitara bavuye mu Turambo nawe uhagera uvuye hakurya ku Imbogo. Ubundi uvuye mu Gipupu uca ku Imbogo ukabona kugera hariya kwa Muhere. unamanuka hano hakurya kuwa Makira ukabona gufata ku Imbogo ukafata hano kwa Chef Muhire ugaca aho bita za Nyagisayo hano mu Nkango ukanyura iwacu kwitara ukamanuka no mu Nkango ndahibutse hari no mu Kidasi wa no mu Kidasi kujya mu Kidasi niho kwa bamavyingaruye kagisha niko kwambara nabi kagisha iwabo nabonye hari n'udutoki dukeya hariya mu Kidasi ni umusare mu Kidasi hibasiwe na Kagara no kwa banani uyu nguyu Delfenta nyoma deka ariko mu Kidasi ngo habaga abantu bagaza baza kwibinka kandi harimo wongarura bagaza baza hari mu Turambo kwibinka abe naturiya dupfuro twakujya iwabo kuri kuku twagaza twiba n'ibigori cyane. Aho ndumva ko batoye umuco w'abapfurero umuzimu wiwahereye mbere hose. Kidasi cyabyaye imiyaga ihuha abana basigara mu ndare ariko iriya urahamenye kabisa geography hariya tibumva inzi naho bita mu Bikuba wa inzi naho bita ntuze kwa Gutongo ndahazi mu Bikuba gakero wazamutse waje za Gahwera za Rugabano ugana mu Minembwe voilà no kuri za Libanga kuri Nyabibuye no kwirurwa uje Rungurungu kwiruna arahabaye imyaka 3 no kwiruru kabisa aho hose ndahazi rwose urumva kwiruru ukaja bukahakugiranga ukabona kuja Rungurungu ukaja bukigatanda ukishiraga dejuru wamanuka za Nyakagano dejuru cakibira ca dejuru kabisa narakimanutse ndagenda nija kira kinyagwa kubera ikibakibeshe ngo ni dejuru twaga tugendamwe amasaha 5 bariko bavuga ahubwo turakimaramwe umunsi wose nimba ngire gutya bagaza bagenda bukeyaga n'ingega bwatekeye atanu ni ku muntu bene uyu muntu nyine uhagenda wifite gahunda ze, ariko ku muntu uri mu zindi gahunda n'amasaha 2 n'inusu twari tukija wenda usanga bageza babibara ruko
ashoreye inka yawe. urumva nta munyamurenge wopfa guca muri kiriya kibira nta kimujanyiriye epfo baba basuhuye nta woja za hari igihe n'inka bikinda ntaco z'isangwe agiye zagaza gukora. zigenda buke ikama isigara ihayirisha hariya mu kibira mugasubira mukagaruka. Oya mutubwiye histoire kabisa nama nkumbura. Amakuru Sniper agomba kuzasuhura irungurungu akamukubitaho nk'imyaka 2. Sniper ni umunebwe izo nzira zose namaze y'imyaka 5 uragira ngo mare y'ibintu namaze y'imyaka 5 kubera kwigira mike ariko cyangwa uzagende mu kidasi kwa bangarura ariho uragirira. Babangarura nta bwatsi bubayo reka. Ntabwo naragirana na ngarura pe. Yorinda uragira bozi kunyaga n'abantu kuragira. Ngarura yazimara. Ngarura gasigaye kitwaje kagisha ntanga kosi. Ngarura arasa n'umunyazi yazimara. Ako ari igihe kimwashije nk'imyaka 3 wigeze kumbwira ikintu sinari caje kuba naje kukibona. Ikihe? Wigeze kuvuga hano ngo hari igihe tuzatwibesha ko kuba abantu bavukiye Murenge ari abanyamurenge nasanze ari ariko zikwibuka kwezi ko nabyo bagiye ibyo bintu meme. Ukuri sinari nzi ko twozozara abamayi none nabonye tugira abamayi nari nzi ngo nabaje. None se wowe ubona ngarura buriya busumbane ukabona wowe ari umunyamurenge. Abe n'abari abadasumbanye inyuma basumbanye mu mutima kandi bamayi bahereye gusumbana mu mutima kurusha inyuma. urumva erega kuba umunyamurenge ni ku mutima ntabwo ari amazuru nangwa uko usa ku maso. Naba basaza bacu bakingido bari baratubeshe ndi bari baratubwiye ko nabo bazaye bamaye. Bakingido muri bari kitatu yabafishe kuri ko tugira zamaye zituba. Ese bihasala ko waje gusuga ceceka yakuyemo isogesi nawe cyangwa we ntazi zo kuvuganiramo no muntu uzamuye akaboko nafata ntangi kwaza tugira ngo ariko wari uceceka. Okay, ngaho nyanga akagara n'ifungurire mariki. Ariko sniper abahantu mbona ku mafoto abona hameze ahantu bazamera nkara muri za New Zealand za Swaziland baza batuzana amafoto yaho y'umuntu areza ama video. Hari amafoto namona yo mu bwiza hasa kuriya ni kuriya hasa ko bama bahita uko hasa. Ugira ngo hari haruta amasisi se buriya ra. Ngende ujye kuri Google wandike kuri bya Gasuku. Oya kandi za Gasuku. niho yarafite amafamu meza cyane ameze neza rutanayuraye. Hari ahantu ni heza pe hari ukuntu haba hari imisozi itarimo n'ikibira na kimwe ukabona umusozi. Niyo mpamvu izi mbwa ziyazigira ngo iyo tuvuga kuriya no kwanga igihugu. Nta muntu wanga igihugu especially umuntu ufite igihugu nka Kongo kucyanga biragoye. Ikibazo zino mbwa zo ntizizi ngo kwanga igihugu ni kinico nzangira gusa n'ugupfa kwasama ntibazi ngo kwanga igihugu se ninde muntu wo kwanga iwabo imisozi iwabo n'imirima y'iwabo ni kibazi ko twanga abatindi bahica nibo bakaza kuvuga ngo umuntu wo kwanga igihugu si igihugu ni wo kwanga umusozi ukavuga ngo ndawanze. Franklin yamanitse akaboko. Franklin yamanitse ikiganza vuga Franklin. Urakoze cyane. Muranyumva? Yego. Yeah. Urakoze cyane bwana Boston. Iyo uri kuvuga imisozi iwabo
akumva akumbuye iwabo. Jesse ndi umuntu Sniper mute, muremure cyane. sniper muting aho gatoya sniper. Oh, okay, sorry. Sniper. Muranyumva? Yego turakumva, turakumva. Yeah. Njyewe ndi umunyarwanda ariko muri kuruvuza imisozi nanjye mpita ntekereza iwacu. Biraryoha cyane gutekereza iwabo w'umuntu ukuntu yisubiyemo ukayitondekana yose. Asante sana. Yewe nagira ngo usubire ku bintu bikeya maze iminsi numva. Eh, urugamba rurimo ruragoye, rurababaje, rutera emosiyo nyinshi kuri twese. Hari igihe nicara nkatekereza nese ni ukubera iki aba bene wacu bamwe bagambanira bene wabo kuri iyi level, ariko ngasubiza amaso inyuma ngasanga nuko bwa Yesu w'i Nazareti nawe ari we muziranenge, ari umwana w'Imana, yaragambaniwe n'abamuri hafi. Ni ibintu byabayeho, ni ibintu bihoriho, ni ibintu bizahoraho iteka ryose. Gusa uko byagenda kose ukuri gora gutsinda, kandi abagambanira abandi hari ijambo rya Leti Afande Makanika nanumvise, njya numva akavidewo njya numva avuga ati aba bantu bagambanira bene wabo bo bona nubwo bazagira oneri yo kugwa ku rugamba, yo gupfa barwana, bazaribwa na ba bandi bajyaniye amakuru bazi ngo bariho barabafasha. Birababaje, ariko bene wacu rwose mukomeze ku muheto, twese turabasengera aho turi hose, turabasabira. Aho abana barwana, ejo bundi namvaga umutima umusatsi wenda kumvaho, ndi kumva ngo imurenge interahamwe n'abamayimayi barenda kuhafata. Bukeye ibyishimo birandengaho, narindi numvise yuko abasore Amadubu n'Intare babasubije inyuma. Uru rugamba ruzatsindwa, ntabwo bazarutsinda uko byagenda kose, kandi n'Imana ituri inyuma. Yego, nibyo, nta bintu byinshi nashaka kuvuga, nagira ngo gusa nibutse yuko abantu batagomba gucibwa intege n'abantu bakagombye kuba twita ko ari bene wacu cyangwa se ari abavandimwe, abo duturuka mu muryango umwe, ariko uyu munsi bakaba bifatanya n'umwanzi, bifatanya na Sekibi, kugira ngo ubwoko, kugira ngo imiryango yabo, abo basize iwabo. Biratangaje kumva yuko ufite umuvandimwe wasigaye ahantu ku musozi adafite uburyo, ariko ukajya kugambana ngo yicwe. Nahoze ndeba akavideo uwitwa Mbayahaga w'i Burundi kari gucarashara cyane, nakarebye noneho bimamatsiko yo gusubiramo video yose, nza gusanga umugabo ubwoba yari afite ufite ishingiro, kandi buriya n'Imana yamuvugiragamo. Ibigiye gukurikira byo ndi kubyiyumva mu mutima, sindi guhanura, ariko ndi kumva yuko abana b'Imana abasenze amajoro, abamama baraye basenga, abaraye amajoro barwanira ukuri, kuko ni ukuri mu by'ukuri, nta kinyoma kirimo, nta kibi bari kurwanira kubaho kwabo. Abo ngabo ndahamya neza ko mu minsi igiye kuza, mu byumweru bigiye kuza, abantu bagiye kuzishima, ubuzima bugiye kuzagaruka. Murakoze, ukomeze kutarama. Murakoze cyane Franklin, thank you so much brother, ku magambo y'inkomezi rwose. Ewana aho ngaho rero uba urashe ikintu cyitwa katyusha ikompora, uba uri kubise aba bimucanze, buriya biba bimucanze kabisa. Ewana, Uwiteka kugirire neza, Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka rwose abe mu byawe, uwo mugisha twifurije rwose, ibyo byanga byakunda bigomba gukunda, byaranakunze dayere. Uwiteka hanyuma rero turiyo, ndabona yafunguye yazamuye akaboko, turiyo arahise amanuka.
undi uwo ari we wese yakwiganirira rwose. Ikiganiro kirafunguye, ndaje mbahe amakuru nyabahere rimwe mwese, ariko niba yari ushaka kuyavuga nawe yayavuga, nta kibazo. Wafungura mike. Jay, wafungura mike. Ndimo ndumvikana ra? urumvikana rwose, turakumva. arumvikana, Okay. arumvikana. Hanyuma ukoze igitangaza Boston, ubu wirukanse mu mihana y'iwacu, numva urankumbuye, ndavuga ngo reka nzamuke. Gusa nuko numvise wowe windusha, kubera ko ruguru nahabaye igihe gito, kuva 98 tuvuye muri Vyura, nabaye mu Rurambo ku Kiryama. Arumva iriya mihana yose Gahororo yose ndayizi, kuva mu mazi, mu Majaga, Rwikubo, kaza Kageregeri zose, ukaza kuwa Birindiro, ukagaruka kuri Mugono na Nyakamungu, ukaza ku Murambi w'Abadahugwa n'uw'Abasita, ukambuka hakurya mu Rwikubo no hepfo mu Gitembe na za Gitembe zombi, ndetse ugasimbuka na Marungu yo hasi kwa Mushabizi no harya haruguru muri Kadezi, ndetse no hirya ugasuka garuka nabibangwa n'imihana yose yabibangwa ni myinshi na Gitoka, ukaja bukakurya ya Kanani zabijojwe wahavuze, urahazi, urahanda ushiriye. Wankumbuje akarere k'iwacu, numva ndakumbuye, numva nozamuka. Hanyuma mu Mibunda niho hantu ntazi, kandi mu abantu batawanyitse ariho hantu nifuza kugera, kuko ariho nimuhira abantu hari umuryango munini, abantu benshi tuvukana ariho baba, ariko sinabashe kuhagera. Hano mu Minembwe simpazi, ubiciyemo numva vraiment, numva ndakumbuye, ndumva nkene kuzamuka byibuze abasugasuga usubiremo kandi uce mu mihana, kubera ko nigeze kumva umuntu bazatuyanga ibibaza kumbura, ngo agakumbura imisozi, agakumbura inzuzi, nko kwiyumvira za Runinja, ukareba kaca gishanga ca Rusizi ukuntu ari kinini, ko kukireba uvuye yaje kuri Nyagitakwe ukakimanuka cose, ukagihuruta mu Bibangwa, ukareba uko kingana ca gishanga. Ubutunzi buri muri ca gishanga conyine, kiriya gishanga n'ubutunzi bunini. Aho ukazamuka ukareba ya migano, nimba ya migano yo mu Runywero, uvuye nko urenze mu Kamidoki, ukagaruka muri Kitavuza Mpegeri yose, ugahuruka muri Mugabo, bya bibira by'urugano byose byunamiye Murenge. Wow. Ko nama ndeba ukuntu impogazi z'iwacu zazaga zija kuri Nyarurambi zikinjira muri Mugabo, abantu tukazamuka twagiye kureba impogazi, tukaja mu irango rya Mugabo, tukahafatira iradiyo, tufatira iradiyo z'i Burundi. Twazaga tukunda gufata iradiyo y'u Burundi, hazaga akunda kubwiriza umugabo ngo ni Sofoni, habaga rezo nziza y'iradiyo kabisa, tugategera ivuga butumwa. Iwacu ni heza mu by'ukuri, reka hakire vuba tuzotahe, tuve muri aya mahanga yo mu mahanga. Boston turagaruka, ngaho heza n'abandi babe nk'abahumekaho, ndaza gusura kugaruka mu kandi kanya gatoya. Urakoze cyane.
Ya urakoze Petit Frere Jay, urakoze cyane rwose. Ewana ni byiza kuganira buriya. Ariko nubwo nayivuze iyo mihana gutyo nagiye ngivangavanga, hari iyindi uvuze numva sinayibukaga, yindi nabwo suri no kutayibuka. Ntabwo wakwibuka ibintu byose ngo ubishyire ku murongo, ibindi kandi ndanabivangavanga. Hari umuntu ushobora kuza akaza agahita abishyira ku murongo, ariko at least icyo mba mvuze mba nzi ko gihari. Ntabwo mba mpfa kuvuga gusa ngo ni ikintu ntekereje cyangwa se ni ibintu nasomye nagize gute. Wapi, aho hose mvuze ni ahantu nakandagije ukuguru kwaje. Mbese ahantu hose wumvishije navuze aho ngaho ni hamwe, ariko hari n'ahandi noneho ntavuze noneho naho henda kungana n'aho hose. Aho hose nagiye mpageza amaguru yanjye. Urumva nko kuri za Nyarurambi sinahavuze, kandi uturutse iriya ruguru za Mivuri ukaza muri za Kivogerwa ukaza imihana yose yo mu Bibangwa n'iwanyu. Ariko iwanyu ngira ngo navuze mu rya Kamogo, navuze no kuri Nyamarogwe, ah, navuze no ku Ibijige, ugakomeza no ku Gahushi, naho hariya mu Barundi kwa ba Muzehe Mataratara, Maremu Mataratara, aho bose naho ngaho babaga kwa Babuhiga. Ugasubira kandi ukagenda ukaja mu Gitembe, naho hari iyindi mihana myinshi mu Gitembe no mu Marungu, nuko nkuko wanayivuze za Rwikubo. Ngira ngo aho hose urahazi. Ukomeje rero ugeze mu Gatangaga, sasa niho bavyondo bakaza kunkubitira inkonjo, bakambwira ati reka reka wavangavanze ibintu byinshi. Ariko nzi yuko ukigera hariya za Migera, uri hafi aho ngaho ya za Gihuha, uri hafi ya za Gatoki, uri hafi ya za Mbundamo, uri hafi aho ngaho ya za Gashararo, uhita ukomeza ugahita ukomeza iriya imbere nyine za Mugogo, za Muramza, izo zose nazo ziri kumwe. Hanyuma ugakomeza ukaja iriya za Wamasata, nazo ziri hafi ya za Kanyaga na za Kumugeti na za Nyakirango na za Kagogo, zose naho ngaho ziba ziri. Ugahita ukomeza rero hariya hakurya za ku Canzovu rero niyo uvamwo ugahita ukomeza unyorosha neza neza, ngira ngo ufatira feri za Bijombo. Hanyuma rero wava mu Bijombo nayo zisa niba ukwaye. Imihana yo mu Bijombo yo sinyizi, nta n'umwe nzi gusa mu Bijombo kw'iparuwase kwa Mudagiri niho naraye. Ijoro rimwe naraye kwa Fandetare, niho naraye Uzitare kabisa, niho naraye mu wiwe. Hanyuma ku Kabara naho ndahazi, iriya turageragana na za Kabara hariho za Ntuze, za Karumyo sinazivuze. Imihana ya hariya yo irancanga cyane. Iyo yindi nabaye kuzungurukamo niyo ngiyo nyine, aho ngaho za Ntuze, za Gipupu, za Kurinjanja hariya neza mu Turambo, aho za Maranda y'Abanyamurenge n'iy'Ababembe, aho za Nazareti iriya ruguru twari twavuze, aho ngaho za Gashorero twari twavuze, aho ngaho za Nkango twari twavuze, hariya kwa Bangarura nimba ari mu Kidasi, ni aho ukaja ukagenda. Nanone za Nyabihoma nazo nari nazivuze, ukagenda ukagera kwa Kijamba. Harya kwa Kijamba ni hehe wa bindi hasi kwa Kijamba ndamwibutse. Kijamba ni hakuno yo kwa Ntuzi, ngira ngo wagaruka za mu Basegege, ku mugabo umwe witwa Pahoro ngira ngo. Hanyuma ukajabuka niriya hakurya, ujabutse mwana ukagera kuri Murambi wa Mibundaga kwa Bakadiga, ugakomeza uje irya epfo za Rungurungu, uje aho bita mu Rukuri hariya hepfo, niho mwasuriraga ibiraro byanyu Abanyamibunda. Mu Rukuri ukagenda Irungurungu, wava Irungurungu ukamanuka, noneho ugahita wikorera muri za bibira twavuze bya Dejour, ukikonera ukaja aho bita za Mimbililo ni mu Babembe, bahita Embetatu cyangwa Biinda mu Bikinda. Hanyuma ukagenda ukikiyo ngiyo nyine za Ntuze, za Nyamiseke, naho niyo basuriraga Abanyamibunda y'epfo, bo barahazi. Niyo haba na za nzuzi zitemba zija za Mwana ngira ngo na za Ntuze.
za mukuru ruzi, ariko minembwe yo sinyizi. Ahantu nzi mu minembwe, nzi ahantu bita ku kibira ca bwenge, iriya uba watambutse mu rugezi, warengutse iriya hirya waja kwika kandi umanuka uja mu rurenge. Hanyuma nzi ku monyi, nzi mu rutigita, nzi mu masha, nzi mu gahwera. Hanyuma ugasubira ukikonera hariya mu mizi y'imisozi yayo za kwa gutongo hariya bahingaga aho. Ukaja bukariya hakurya kuri libanga ni kuri nyabibuye, ukikonera giriya kandi usubira kandi ukaja za gasiro nahavuze naho. Aho hose narahageze, za gasopo narahageze, za muri ruhemba narahazamutse. Naciye ku kabara ko kwa muhebera, ewana ni henshi. Naho mu gitogaga naho natwe dufite imihana, hari mu gitoga ku iparuwasi nyirizina neza neza, hariho mu mikingo aho, hakaba ku irango, hakabaho no kwa nyamunyaguzo, hakabaho no mu gakomero, hakabaho no mu bijojwe no mu mihanga, hakabaho ikahembwe aho bita kwa macumu, ariho iwacu neza neza kwa macumu aho bita ikahembwe. Twaba twarahise kwitara, twebwe tuhakura iryo zina ryo kuwa macumu tuyita kwitara, rirafata aho ngaho niho iwacu. Hanyuma ugasubira kandi ukajaga hirya mu masizana, ukaja mu basita, aho hose ni kahembwe, ukaja kwa sogokuru kanyambari iri epfo, bose barahazi, abahazi barahazi. Nepfo no mu banyintu twabaga dukikijwega n'abanyintu baturi hagati twabandagwejera aho kwa kagano hariya habanje kuba bamutembezi, haza kuza ingabo zo kwa bamuze rugeyo bava za gahusi kuko basarihongo uko bariyumva. Hanyuma no kwa ba muze tarasisi rukimirana S3. Hanyuma uwabazaga Siromi, ngira ngo ni J Siromi, ni mu bijojwe. Mzehe Siromi ni mu bijojwe. J nayo naranguhaye nomero yiwe, ugenda umuremere kabisa. Se ni J ariko wasabye nomero ni wewe wayimpaye J? nijamukubajije wabo. Ni wewe kabisa, ni wewe. Ari uriya ni grand frere, uriya ni mukuru wanje. Nico gituma nahise nziguheza direct ako kanya, mba nzifite nzibitseho. Ubona kenera nizo umugore we noziguha, ndetse nizo umuhungu wiwe rubwira nawe noziguha, bose ukabaremera. Hari ubugize nabi se. Hanyuma rero iwabo ni mu bijojwe, mu bijojwe neza neza ndani n'abaturika. Doge twagiraga kadezi, tukasubira tukagira abasepeza, tukagira n'abaturika. Bo babaga mu baturika, babaga mu baturika rero baza. Ariko yaje kuba kadezi, nyuma yaje kuba arakizwa n'umuntu ukomeye cyane, pasitori ubu ngubu rwose ufite ivanjiri mu ntoki. Hanyuma rero nuko nguko bifuza kuganiraga rero nibaganire, hanyuma basubiriremo mu makuru buke, nimara dufungiye space yari yo kubwirana amakuru gusa, ntiyagira umuntu uyegereza umutima cyane ngo yama avuga ngo tugiye muri space. Kandi oyaye nakanya gatoya, n'isaha imwe none yanageze. Update twamaze no kwitanga, sniper arabizi. Faustin, Karame. amakuru ya buriya bwato bwo kwa Neva ntiwamenya aho wabunyujije? Bo amakuru y'ubwato bwo kwa Neva ukuntu ateye, buriya bwato bwitwaga patrouille. Ya ni patrouille. Buriya bwato bwitwaga patrouille rero, bwari ubwato nabwo bupatrolinga, ariko kandi bufite ayandi mato burinda akomakomeye. So buriya bwo rero bwamaze rero kuzinga amapine, kandi urabizi yuko nta muhanda uba mu mazi. Iyo ucitse feri uba ugiye. Ntumbaze ngo ninde wabujanye, uwabushoreye se yabucishije inzira y'umuhanda w'amaguru, ese yabushoreranye n'inka, byagenze gute? Gusa umenye ko nta trace yabwo mu mazi. Patrouille aka kanya tuvugana iri mu nabonye maboko ya ba nyirayo. iri mu maboko ya ba nyirayo. Nabonye abarundi bakora komenti bavuga ngo goya kabisa. Urumva abarundi, iyo mvuga abarundi ni abarundi badashigikiye
ubutegetsi bwa Neva Badede, abarundi batari inyuma y'uriya mwicanyi bakomentinze, ndaseka cyane bavuga ngo bareka da, ngo hari abibwira ko ngo buriya bwato ngo bwashimuswe, ngo ubwato ngo bwariwe, ngo murabizi ko Badede ngo barya n'indege, ngo nkanswe ubwato hari indege hari indege nayo yagiye kwa mekanisiye yahezeyo, ariko Neva ndi mureke mbabwire, Neva ni umusazi. Neva ndibuka afata igihugu, afata ubutegetsi muri 2020, ngira ngo bamaze nk'imyaka 6 ayobora. Neva yaravuze ngo ikintu cya mbere ngo aje kurwanya ubukene, yamazana ibikabyo ni nka kujya k'umwana bakuye ngo iryinyo. n'igiturire, ngo agiye kurwana ubukene n'igiturire. N'abana bino umwana bakuye iryinyo azamaza kuzutsa kare ngo bamukuye iryinyo, ngo hari gift yiwe sinzi ngo uzuzibazanira, nawe tese mwebwe muza mukukamenyo bakabazanira gift, ati ahubwo utabonye ga gift hano n'iryinyo ntiryokuka. Sawa, gift nazo nuko noneho rero buriya bwato bwagiye ngo bwanyerejwe, nabwo amakuru dukesha abatishimiye rwose ibikorwa by'Abadede avuga yuko bushobora kuba bwananyurujwe, kuko Neva arakeniye cyane muri iyi minsi, nicyo gituma mubona atahakura akarenge muri Kongo, ariko bizamugora kubera yuko abandi bamusizeyo. urebe uja kugira ibyago aza sukwiwe, timuzi kuko Sadek yari iri hari yari benshi, ari ibihugu byinshi, ariko murebe igihugu cyonyine cyasigaye muri Kongo, kandi asigara yama yigira nk'umuntu utazi ibintu bihebije mbere, yama yigira debedebe, yama yigira igipfu, yama asigara gusa nk'ikintu gusa gisigaye gusa batabonye, nk'umuntu yani wambutse muri Kongo ntangabo ajabukanye, nk'umuntu wambutse afite ikaratasi gusa, yama yigira umuntu gusa usanzwe, n'abasirikare babwira ati mwigira abantu basanzwe munyike, kunyika muri gitere muri Kongo bababure. Kongo rero ntawe uzwirigitiramwo gutyo cyenyeje, kuko irimo ibishuko byinshi, kandi ibishuko byose biri muri Kongo nibyo byishe Neva. Dore Neva mwari muzi ko Neva buriya kugira ngo atava muri Kongo abahagira gusa ngo asahurire mu nda yiwe n'umuryango wiwe. Nguyu Dr. Nibigira ari hano avuge nimba hari igikorwa c'amajambere azi Neva yo barakoze. Ejo bundi nibwo twabonye aja gushwana gusa mu kiraro c'inkwavu, niba bacita ikiraro, hayirukana umukozi, kandi banza ari n'umusirikare. Nabonye ukuntu abatwaye nawe tivyoroshe, aragiye atese ikiraro c'inkwavu kigeze he? Umwenjeniyeri aramubwiye, ngira ngo niwe wari warapatanya aho ngaho, aramubwira ati dore uko bimeze, hari ibingibi. Nabati barakubesha, ibingibi se ntiwabinyeretse nyuma y'imyaka 2 ishize? Ati wewe zana ibitabo hano, sinyura hano utazosubira guhembwa wabumbafuwe nyakaragata. Inkwavu zigiye kuzoshirira mu mawazo gusa, twabuze aho tuzishira, turacafite umushinga, nawe nturamara kuzuza ikiraro c'inkwavu. Mbona aramwandashe uwo mugabo, yatahanye agahinda, nako nibaza ahantu aseruka imbere y'umugore ngo akazi kashize, ngo yananiwe kuzitirira inkwavu. Bosco, ikiraro Yananabimenya n'icinka iki ni ruri ayiro ikibuti. inkwavu ni nziza, ubundi udukwavu desi ni twiza, ndatwikundira, dushaka twagira n'ikiraro. Oya ni ikibuti, kurahindura izina. Nuko wambaye uwo mugabo yarambabaje, nukuri yarambabaje uwo mugabo, si ibintu byo gukeka, si n'ibintu byo kugifatira abantu. Yarambabaje uwo mugabo kubera yuko ukuntu akazi kashize mu masegonda nk'abiri, kandi yari asekera umukuru w'igihugu akenda kumucira mu maso ngo ni inkwavu, ajijisha mu nkwavu, ariko akaja kwica abanyamurenge muri Kongo, akaja kwica abanyamasisi muri Kongo, akaguma guseha amabuye y'agaciro. Ese mwari muzi yuko umuhungu wa Neva, kuriyaga Neva azayigira igitangaza ngo ni umuntu w'umunyabwenge, kandi mu bantu batagira ubwenge Neva barimo. Uko azinga umuhungu wiwe ntituzi aho aba,
aza yirirwa afunga abahungu b'abandi, aza yirirwa ataba abagabo b'abandi mu mpimba, akagira ngo nguwiwe ntituzi. Umuhungu wa Neva inza waba n'umuntu wokenera kuhambaza nohamubwira. Mbivuge Neva asazi Migeri hano kuri ntuze mzumve. Reka dutume mbayahaga, reka ndebe mbari hano hepfo. Kandebe nimba mbayahaga ari hano, kan scrolling down ndamenya akagara kamushira cyangwa ni Gakunzi nabonye ari usigaye ukorera byeri, shobora kuba zashize yogenda bakamuheza utundi. Dore muri utu tugara turi hano hepfo ntaki Burundi gahari. Harimwo Manyota Kongoro gica noneho yararigisega nawe ubu ngubu ntiyorohewe. Manyo mazirwa ngo ni yambona ahwera. Ariko ndamubona, muzamenya abantu bari hano.